بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله: وفي رواية لمسلم أيضا عن أسير بن جابر رضي الله عنه أن أهل الكوفة وفدوا على عمر رضي الله عنه وفيهم رجل ممن كان يسخر بأويس، فقال عمر: هل ها هنا أحد من القرنيين؟ فجاء ذلك الرجل فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس لا يدع باليمن خير له قد كان به بياض، فدعا الله تعالى فأذهبه إلا موضع الدينار أو الدرهم، فمن لقيه منكم فليستغفر لكم. يتي الله سبحانه وتعالى tedduɗo mawnuɗo towuɗo seniɗo hannde ɗo yettede yen tori yo juuli ene laara men on Muhammad sallllahu alayhi wa sallam, o mo o nuli e meɗen saabu yurmede yo juuli e sahaba ɓen fof, o juula e hoore kala jokkuɗo dina ka ɓe jokkuno kan. Allah tawro kan dina jokkuɗen, allahumma amin. en geli ko dambugal fi juuragol yimɓe moƴƴuɓe ɓen e tolodugol e maɓɓe, wonda e maɓɓe, yiɗaɓe, ɗaɓɓa kamɓe kadi yo ɓe arɓe juuro ɗum, ɗaɓɓira ɓe du'a e yahugol juuroyo nokkuuji tedduɗi, nokkuuji ɗi Allah ɓurni. ko ngal dambugal wonde nge janngude kaka timmode maggal ɗo. hari ko habar oɗo neɗɗo moƴƴo wiyeteɗo Uways ibnu Amir al-Muradi al-Qarani, ko fi on ɗon wonnoɗe nge janngude mo Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴori e muɗum jaɓugol du'a muɗum. haane laaɗo wasiike Umar o inni gorko aray e mo on iwrowo Yaman, o arda e balle iwruɗe Yaman ɗen, wiyeteɗo Uways ibnu Amir. mande ko anditirte kon hari nawnare bade nangunomo ɗum ko nawnare waɗayde e ɓandu neɗɗo colɗa. o ndikki ha lutti seeɗa ni fayda beru ka hondu tuggo nden waadere ɗon no lutti, on batte ɗon no lutti. ko e leñol wiyetewgol Murad o jeeya, gol ɗon leñol kadi ko yalti ko e leñol goo no wiye garan. no jaa e mandeji ko anditirte kon, himo mari yumma, himo moƴƴi e yumma makko, himo ɗofti yumma makko ha no tindira. on o aray. Omar si tawi a yiidi e on, toromo yo taranomo Allah, yo Allah yaafoma, ɗaɓɓirmo du'a. ɓe jangi wonde o arino, Omar yiimo, anditimo kadi, ɗaɓɓirimo du'a. tawi ko feƴƴayɗo yahayɗo e leydi Irak ndi ka wiyete Kuufa. andi Umar ɗaɓɓirino mo yo newnanmo o windanamo lettre recommande e halfinaɗo Kuufa on ton, gouverneur Kuufa on, fi yo danko mo. ɗen andi kanko o suɓino yo acce o wonda yimɓe ɓe ninala, wona yimɓe ninalaniɓe ɓen, jokka ciifu makko, hara o hertinanaka piiji ko bakodirɓe e lamɓe ɓen hertinante kon. e jangino wonde
goɗɗo goo yahino hajju o fotti e Omar ton Omar landimo fi Uwais ibnu Amir o yewtimo fi makko o wi on no ton on yani ko no accirimo noon alhaali makko on no yurmini sabu o mara hay hunde fayde ko piiji kiɗɗi tun woni hutorde dankoye kikkoye coñci kiɗɗi tigi on o miskino Umar yeetima hande on komo Allah jaɓata du'a muɗum sa hooti ɗaɓɓirmo yo du'anuma gandi on ɗon o hootino o tawoy o taɓi juuɗe ha o tawoy Uwais o wi miɗo ɗaɓɓirma du'a Uwais ni an yiɗa iwi Makka e aniya seti seteyagal moƴƴal yahugol ha joygol yayi toon min ko an mi faala ya du'an lam o inni he o woye mi fottoyi toon Omar o wowli fi mako o wowli fi mako ɗum waɗi miɗo ɗaɓɓirma du'a o wi awa ella ala o du'animo on tumati yimɓe ɓen noon andi fi makko andi si nama kaari ko mo du'a mum jaɓayte haray ɗon on o hokkata fof dogay ara ɗon hay si tawi wowla tun harana gonga nafiru noon si tawi ɗum hawri ko gonga e jannguno ɗum on ɗon fillaye ko imam Muslim fillimo ka deftere mum ari e fillaye goo ɗo fahin ko imam Muslim fillori oɗo noon o itti e Usayru bnu Jabirin andi to o wi'uno ko Usayru bnu Jabirin ma Usayru bnu Amrin oya to e riwaya oya ɓaawojo mo gaynɗen on ɗon ko Usayru bnu Amrin ɗo o wi Usayru bnu Jabirin kono ko neɗɗo gooto oɗo o wi anna ahlal kufati yimɓe kuufa ɓen jama kuufa wafadu ala Omara ɓe délégui ka Omar e waɗi wafdu ko délégation ɓe délégui ha ka Omar wa fihim tayno e maɓɓe e nder délégation on rajulu gorko mimman kana jeyanoɗo e laatinoɓe yaskharu hiɓe jalkita bi Uwaisin Uwais ɓe jalamo ɓayi Omara goɗɗum e ndaari yo ɗo kadi poro ko o ɓentano jaɓane du'a ndaari no o wayi tawi gorko goo e arɓe ɓen ko noon o jogorno Uwais fagala Omar ɓawo ɓe hewti Omar wi'i hal ha huna ahadum min algaraniyin no ɗo gooto e moɗon jeeyaɓe e garaniyin e golleñol ɗo fa jaa dhalika rajulu on ɗon gorko tigi o ari o wi hi kanko hemo jeeya e ɓen o andita ko heewi ko neɗɗo siɗɗo makko ndeymo jasine o tawa siɓɓe makko gono tawa oɗo koye garaniyin e jeeya wonno ɗo jalkutude Uwais o fagala Omar wi'i inna rasulallahi tabiti wondirulaɗo Allah on sallllahu alayhi wa sallam kadi qala gondi o maki inna rajulan wonde gorko goo ya'tikum aray e moɗon minal yaman iwra yaman yugallahu himo wi'e Uwaisun la yada o accata bil yaman gayra ummin lahu so wona yumma makko ko on tun o akkitirta ɓawa makko ton e ɓeygure makko nden kadi kana bihi bayadum himo marno daneri mana ɓandu makko no colɗuno fada Allah ta'ala o tori Allah yo Allah ittanmo ko colɗi kon fa adhabahu Allah ittanimo ko colɗi kon illa mawdi ad-dinari awi dirhami sina beru ko tammaru kaalisi waloto umma tammaru kanŋe faman lagiyahu mo hawri e on ɗon minkun e mo kala e moɗon yiɗuɗo e makko fal yastawfir lakum yo insina noon yo torano on Allah yo Allah yaafo wa fi riwayatin lahu an Umar radiyallahu anhu ari e filla e makko kanko imam Muslim fahin ma ɗum filla e makko kanko Usayru bnu Jabirin o itti Omar fahin qala o wi'i kanko Omar inni no min sami'tu rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam min anirinelaɗo Allah on yaqulu himo maka inna khayra tabi'ina andu no jaa e ko ɓuri moƴƴude e jokku heeduɓe e sahaba ɓen rajulun ko gorko yugaru lahu himo inne Uwaisun tabi'ina en fof no jaa e ɓurɓe moƴƴude e maɓɓe andi tabi'ina en ko heeduɓe e sahaba ɓen yirde ɗimmere nden no jaa e ɓurɓe moƴƴude e ɓen ɗon
gorko wiyeteɗo Uwais on walahu walidatun himo mari nene himo ɗigganno nene makko moƴƴi wa kana bihi bayadu himo marno colɗu o wi famuruhu lalmaki yamire o falyastagfir lakum yo du'an on yo insinan on qawluhu kongol makko ka wi ghubara'i nnasi bi fathi lghayn almu'jamati uddutugol ayn ghayn toɓɓa ɗon ghabara'i nnasi gha on maftuha wa iskanu lba'i ghabra'u ba on ko watteɗo kowal wa bil maddi e poɗugol ghabra'i ko onno ɗum ɗo firi taɓan ko ni masirte ghabra'i ɗum ko firi wahum fugara'uhum ɗum ko wasuɓe yimɓe ɓen wa sa'alikuhum eɓe mara hay hunde maɓɓe sa'alik jam'u su'uluk o wino wa amma Abu Sufyan fa su'ulukun la mala lahu su'uluk ko neɗɗo waga bon yani mara hay fus hay hunde piye meme waman la yu'rafu aynuhu min akhlatihim e mo tawata neɗɗon fayda jaati makko andatake fayda so ari wiyataki awa kaari hewti so alaɗo lantaki ene konto kaari woni ade yimɓe yu'rafu bi aynihi andanawde maggoy goɗɗo wona hara o jillodira e yimɓe ta fayda o andatako kono imana o hitta si mo tawa o hollitatake so ala ɗon o habbatake min akhlaqin ko en yimɓe jilluɓe ɓen yani jama wini tu ni nalani wigin wal amdad o firi ko wiyete amdad kon jam'u madadin madad sa waɗaymo jam'u ko amdad wiyata wa hum ko wiyete ɓen ɗon madad al awanu ko wallitatoɓe wan nasiruna e jinganoɓe alladina ɓen kanu ɓe wonino yumidduna almuslimina hiɓe ɓeyda julɓe ɓen wallito julɓe fil jihadi ka jihadi ɓe wiyete madad ani ko renfort a iwtiroɓe ɓaawo renforça heeduɓe yeeso ɓen si ha toon jini wonɓe yeeso ɓen ɓe ha toon jini e ko yoɓe ɓeydane jama ɓeydane militaire ɓeyna o renfort no yaade ɗen wiyete madad nursilu ilaykum madadan oɗo hadis ɗimmoɗo hande kanko watti 313 wa an umar bne alkhatabi radiallahu taala anhu qala ittama e umar allah weltanamo o maaki istaadantu nabiya sallllahu alih wa sallam fi l umrati mi dunginike ka nelaɗo fi waɗoygol umra mi ɗaɓɓi yo newna nan mi yaha mi waɗoya umra fa adina li o dunganimi taban ɓattiɓe lanɗo on wonɓe piliyeje makko ɗen wallito ɓen ɗon ɓe multatako tun ɓe yaha ara lanɗo on newnali koy wona hande fuɗɗi omar ɓawa falama yade waɗa umra o ari o wi nelaɗo nde fala ya newnanan mi yaha mi tottoya umra on laɗo maki yahu kono wagala nelaɗo maki ɗon watti ɗon la tansana wota yejjutumen dey ya ukhayya ko an yo siɗɗo wel an min du'aika e du'aji maɗin ta yejjitumen e du'aji maɗin si nelaɗo ɗaɓɓiri goɗɗo du'a oɗo aray ko moƴƴi mo dari kewi oɗo ko kefere nateɗo yiite aray o anda ko wowli nelaɗo wiya goɗɗo wota yejjitan e du'aji maɗin o wiyamo taw siɗɗo an ukhayya siɗɗo an wota yejjitan e du'aji maɗin goɗɗo wiya oɗo ko bonɗo oɗo moƴƴa oɗo ala diina ko a ñamo jabere o mari diina allahu akbar fagala kalimatan ma yasurruni anna li biha dunya omar wi o maaki konngol mi weltorta tawa adna on fof mi jonnete adna on fof lontongol konngol ɗon mi mana ngol konngol ɗon no ɓuranimi adna on fof ni arabo wolitta
ma yasurruni anna li biha addunya mi weltorta tawa ngol ɗon konngol mi lontinirante ngol konngol ɗon adna on fuu ngol ɗon konngol no ɓurani mi adna on fuu pellet laaɗo maaka wota yejjitan musidɗo an musidɗo hum an ko tasghiru littarhim sa yurmina goɗɗo nene goto wel an wota yejjitan e du'aji maɗin pellet wa fi riwayatin qala e riwaya goo ko nelaɗo makanno umar o maaki ashrikna ya ukhayya fi du'aika o wi tawtin men kafin men wattudu men ko an yo siɗɗo wel an e du'aji maɗi wattudu men e ɓe du'antoɗa ɓen ka du'aji ma wattu men nder ton men kafida e ɓe du'aniɗaɓe men kafida e hoorema ka du'a hadithun sahih hadith on ko selluɗo rawahu abu dauda wa tirmidhi ko fillimo ko abu dauda e tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih o wi ko hadith moƴƴuɗo selluɗo wi kono wa da'afahu alcheikh al albani fi daifi abi daoud cheikh albani maki sanadu on o riwaya ɗo sanadu makko on hino loyi hadith sakkitiɗo on ɗo ko oɗo watti 394 wa an ibn umar radiallahu taala anhu ittama e abdullah ibn umar yo allah weltanamo kanko e ben makko qaala o maaki kanko abdoullahi ibnu umar o maaki kana nabiyu nelaɗo allah wonino sallllahu alayhi wa sallam yazuru quba himo juuronde nokkure wetede quba wonde rakiban haray mo waɗɗi o waɗɗo puccuma ngeloba ma mbabba o seeno o juuroyo nde nokkure wetede quba wa mashiyan wonde o yahay o juurode hara o seppay seenora tundaje makko ɗen ɗen andi noon hakkude juulirde makko nden e nde juulirde quba nde o yahayno o juuro no woɗɗodirgoy no yoni téléphone kilo 5 on tumati hari hakkude ɗon fof ko burure joni noon fof wonino saare nde rewino ɗon feƴƴi yahi yeeso toon kono hari on tumati ɗon ko burure ko gese tamaro tun wonno ɗon o wi so yahi o juuroyke ɗon quba fa yusalli fihi o juula ɗon rakatani darɗiɗi ko honno o addiri oɗo hadis ko ɓay o wi'i yahugol juuroyo nokkuuli tedduɗi nokkuuli marɗi ɓural dan quba no jeeya e nokkuuji tedduɗi ɗin nokkuuji ɗi allah ɓurni ko ɗum woni nelaɗo ɓagotono o seeno ha ɗon o juula darɗiɗi himo maaki nokku goo mo immike salligiki ka muɗum o immike ɗon o yehi ha nde juulide quba o juuli darɗiɗi o heɓe baraji waɗɗo o mura o wi oɗo hadis muttafaqu alayhi no fotta e sellugol makko ngol wa fi riwayatin no e fillaye goo kana nabiyu nelaɗo allah on sallllahu alih wa sallama o wonino yati masjida quba himo areno ka juulirde quba jaka wona quba fof o juurotono ko juulirde nden kulla sabtin asewe wo asewe rakiban wonde haray mo waɗɗi so seeno wa mashi an wonde haray mo seppa wa kana ibnu umar yafaluhu ibnu umar kañum kadi wonino himo waɗa ɗum ibnu umar no jeyano e andaɓe ñentingol batteji nelaɗo ɗi sallllahu alayhi wa sallam kanko kadi abdoullah ibnu umar fayde asewe o asewe o yimmoltono o yaha ha nde juuliɗo juula darɗiɗi o arta ɗo ka ɗaɓɓirgol yimɓe moƴƴuɓe ɓen du'a ma yaha juuroyoɓe ma invita ɓe ɗaɓɓa ɓe yoɓe arɓe juuro on tigi annasu bayna tarafayin naqid fayda wa galla man fil wasat fayda yimɓe ɓen no e cenɗe ɗiɗi ɗe fof majje hiɗe ŋiña ko seeɗaɓe woni hakkude ɗon wano yimɓe laawi suufiyankoɓe e yimɓe jokkuɓe laawi goo kamɓe ɓe feƴƴintinnoye fes
ka ɗaɓɓirgol ceernoɓe maɓɓe ɓen e tedduɓe maɓɓe ɓen du'a ma yahugol juuroɓe ma invita ɓe warna ɓe teddule ɓe feƴƴintinni ɓe waɗi ha ɓurti ha ɓe embiɓe rewde tawi ɓen ɗon ko wiwo ko ɗum tekitagol ala yimɓe sunna ɓen kamɓe kadi ɓe jasini ha feƴƴiti tawi fayda hakkitande maɓɓe ala no foppo fayde no fota ɗaɓɓirta goɗɗo du'a yahata juuroyo yimɓe wonda e nokku e quartier goto aadenge karamako mum aadenge tedduɗo muɗum aadenge mo on tigui konti ko yimɓe moƴƴuɓe kono no wawi won ɗon hitande duuɓi ɗiɗi haara goto yahaali ka oya mo ɓe no jokki fo wawi malayika tum fayda mo ɓe no jokki kiifol muɗum ɗon kadi ko faljere yayani non ɗum ko shirku noon ɗum ko bidiya noon ɗum moƴƴa ɗum naam ɗum ɗon kadi ko ella ko seeɗaɓe ni woni hakkude ɗon waɗino ko hani kon no haniri noon feƴƴintinnade ko ɗum le ko hunde ɗaɓɓande ko noon kadi yahugol e nokkuji ɗin nokkuji teddinaɗi ɗin ɗo kadi fayin ko yimɓe no waɗi pecce ɗiɗi woɓɓe goo no moƴƴinani hoore mum nokkuli wi hiɗi teddi waɗani hormako eɓɓi masalan hitande be hitande si nde ɗo hewti e nde ñalan ɗo si hewti fopp ko yo ooru yaha toon préparé jooɓaji e otoji e neldariji e gidigidire yahe waɗe lanjari wi jooɗe toon waɗe gidigidire fayda ko on tigui yangi e hitande nden kon fof heeɓi jawdi mawɓi fayda ko ɗon koko financé e ɗum ɗon million ji bal milliard ji ɗum yahe funse waɗe dewe no ɓe famiri noon kamɓe ɗon no jogui inɗe sertuɗe woɓɓe inna ko daaka woɓɓe inna ko ziyara woɓɓe inna ko ɗum ɗo e ɗum ɗo ɗum ɗon fof ko sama kala ko waɗi illa noon maki la tushaddu rihalu illa ila salasati masajida préparugol jooɓa immo yaha digui kilima e nokkure ɓayno fiɓi nden ɗon no jogii ɓural fii rewoygol ɗon Allah ka wi'ugol rewoygol ɗon Allah no moƴƴi ɓuri rewgol Allah ka woni ɗon ɗum wattake sina yahantake sina nokkeeli tati ko Makka e Madina Baytul Maqdis ɗin nokkuli ɓe one wugganade ɓe yaha ɓe inna awa ɗo ko nokku hormoraɗo ko yimɓe waliyaɓe woni ɗo ko yimɓe tedduɓe woni ɗo ko honto ɓe mari dalil wonde awa si tawi neɗɗo tedduɗo no surna e nokkure ma no woni e nokkure haray ɗon ɓuriɗa siko ɗum ara e nokkuli men ɗi fof ko nokkuli tedduɗi nokkeli ɗin fof ko waliyaɓe no toon ɗawi ka ma ko waliyaɓe won ɗon min kadi minna e kanko waliyaɓe won ɗon goy ala ka wawɗa wiide o woy awiya o to min kadi o woy mo ma on tedda ɓuuri mo am andi na ene moƴƴinanta hoore men ɗum ɗo ko ella woɓɓe goo kadi ko wiɗen kon ko hay Makka e Madina ɓe teddina hakkitande maɓɓe ala ɗum ɗon kadi ko ella ka Allah teddini ɗon dalil no woodi Allah no wi ɗo no ɓuri nokkel luttuɗi ɗi ko be teddina ɗon ɓe Allah teddini ɓen jiyaɓe Allah moƴƴuɓe ɓen ɓeɗo ko ya teddinɓe kono na yonti noddu yimɓe ɓen e mum ndaare Uways ibn Amir al-Muradi al-Qarani oɗo fi kala himo jogui ngal ɓural kono o jaɓani bal ɓa yimɓe ɓen watti arde ka makko wuudu o suuɗi fes enen hande yimɓe no jooɗi ɗo e nokkeli no inna awa ɓen ɗon kala moɓe si ɓe mocci ndiyan kala heɓuɗo ɗan ɗon ara o serti e tampere si tawi ko yarene ɗo beere o accay yargol siko fimeno ɗo o accay siko miskino o alday siko nawnoɗo o dikkay siko ɗum ɗo e ɗum ɗo ɗum ala kamen Konakiri ɗo no ɗo ka aya e jumaji ta yimɓe ne rondi bidonji no waɗi gorogoccoji hay ko sama kala no yaha sama on woni hombo ko tawata kanko ɓen moɓe du'ani o haray gasi moɓe du'ani o haray gasi halla aɗa du'anno woɓɓe Allah jaɓali ala ko wetanoke fi bappa makko Allah jaɓali haw innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha haray ko sama kala noon neɗɗo on o etto finde makko nden sella hano ɓe teddinede men o teddinaɓe beru ka hani ɗon kadi taw feƴƴitu ɗon dey
ko hana ka teddinede ko na kanko moƴƴinanta hoore makko ɗum ko teddina en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah moƴƴin alhaaliji men ni yo Allah faami dina kam faamu selluɗo o arsika en kadi gollitirgol o jabana ko golluɗen kon wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi al amin. Mo yejjiti yahugol wiigol allahu akbar ka yahugol ka ruku no oɗo musidɗo wiiri noon o fokkiti ka ruku to o inna sami allahu liman hamida ande noon ko wolte ko kaɓantagol joni ko ɗum hani wadde ɗon taw ɗum hani ɗum firtan noon o wi allahu akbar o joni on sami allahu liman hamida allahu akbar may o andi ko faljere ɗum noon o ittan ɗum taw ɗon goo ani faljere o waɗa rectification konngol wowletnongol ɗongol so falji o wowli wongol goo ɗum ɗon kontanma ko lahu woni mon sama kala yo wowlu konngol hanagol wowlere ɗo haray no moƴƴi ka o sujjoya imma aɗa salminago ma ɓawa salminago ɓawon laaɗo maki sallllahu alih w sallam li kulli sahawin sajadatan kala ko yejjita sujjande sujjudeje ɗiɗi kono so sujjali bonnata julde nden kono noon ko ɗum ɗa ɓuuri moƴƴude nam waleykum salam. andi ɓeɗe ko landi ko kaffara si neɗɗo hawri e yimɓe buy wonkiji buy lutti e muɗum e accident haray kanko wonɗo sabu on haray ko honɗum fayimo e kaffara ko kaffaraji buy embere mayɓe ɓen ka ko kaffara goto ko kaffaraji embere mayɓe ɓen andi kaffara on ko haqqe Allah on kono yowi e wonki ɓe wonki so tawi ko rinɗingo andi kaffara wargo e hoore kawral ko piiji ɗiɗi si on tino mari rinɗinteɗo ko yo rinɗi ɗum ɗon si o hawri e yimɓe tato o rinɗinayi jiyaɓe tato wonkiɓe jiyaɗo si on tigi mara rinɗinteɓe haray ko yo hooran wonki be lebbi ɗiɗi jokkodirɗi joni noon o waɗi accident yimɓe tato luttito ma yimɓe nayi luttito joni wonki be ko lebbi ɗiɗi horante ɗo wiyatake joni yo hooru lebbi ɗiɗi o wiya wonkiji ɗi sendu toon ko wonki be horante feere kono himone onana hikka o hoorana fi goto o foto ɗo ha ko arata o hoorana kadi goɗɗo wonta kadi ha ko artoto o hoorana goɗɗo wonta ha ko artoyto o hoorana goɗɗo ma o hoora lebbi ɗiɗi o fowto lebbi jeego o hooroya kadi lebbi ɗiɗi o fowto kadi lebbi jeego wona noon almimi yo ndaaru no o wawata waɗirde o hara o tampade ha feƴƴiti o waɗa kono noon ko ɓuuri sellude kon ko wonde natodirta wiyatake yo ɗi fof yo ɗi waɗane en gros ɗi jonne lebbi ɗiɗi wa billahi tawfiq.